Kublai Pibaro gibapet ikan kubor jemi pet North Cable News. Hashwami na sedang ni kubor yang nagajan miat na kaliang PCN nya ay kublai ka Christmas kebakemen ya Pibaro. Kimat bakongsan jangka kubor mentah katayo kilong. Menjur ke sorkar ban ailat iksamla ke balapalak karta menyokon ke eksamen na ketenat textiles bat syan onrai ke sorkar ban kangdam no ek MCCL. Uba Robert Jun Kharjaren kumukurtong ke RDA menyokon ya ke election ke Lok Sabha na ke Shillong seat. Ajin Kershan ubak Bindo bat ubak Lambor Malnyang ya ke Executive Committee Belam dan ubak penyat Sing Siem. Menjur ke Khasi Hills Autonomous District Council ya ke resolution ban peltela ya ke ST Order. Seimadan ubak Dispersing ya ke jempenlut ha ke Tamasa Cherry Blossom. Ipo ipiang ke Tamasa Ri Kunai Latenrai ke Besan Balapenlong da ke Nong Tulo Eri Farmers Association ha Umdan. Bat Hagasian ke Benengkong Elekmen Christmas ke MDC bat kinong tray ka KHADC. Ka kenhun menteri kebelai kendo hagasing baar jang katayo kala syeme karai ban ailat ikisamla ke balapalat karta thongkam. Bakin yo banekon ke X-Men thongkam hapo katanat textiles. Bat kala menjuru ik ordinance jang ka Captain Williamson Sangma State University Amendment Bill ha ka bala penrung lang yaki katuk ke kendon jang ka University Grants Commission. Habayakran bikinong patay kubor Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ulaong menanduk ke senam arajar katsan kam syamladon ke jingtung kam ne ke eksamen tongkam ha katanat textiles bergladon bongot ke bala pendap ke jingkai pentebet ke bala day banyu akam ha ke katanat nrai ke sorkar kini kal syai da ke stipend Konrad Kongkal Sangma ulaong bagi dan cispa akan dai pun rengut kinong tray ke bala tray naduk ke senam arajar katsan banerap ke katanat textiles Henry Shispa kat sangot Kim Shim la asyo banyakon ya ke eksamen tongkam namar bagila palat igarta jongki bat kila dawa bentongkam bajaki namar bagila pendap igijing hikai. Kumta hadin gijing kemi benia bahag sarkar kalarai ban ailat igin-iginong tray baginya kon ya ke eksamen tongkam. I agree with you, but the process that time to appoint them was not followed. And hence we have to rectify that particular aspect. Otherwise, anybody could go to court and say that how come we regularize them straight away. So hence regularizing them straight away is not an option for us because the selection process has to be there, it has to be conducted, exams have to be held, interviews have to be held. It should have been done in 2015. I'm not here to blame anybody, but because the process was delayed and the recruitment process did not take place that time, and hence many people actually became overage. So hence, this was a very, very complicated issue that was there in front of us. But yes, you're right from that aspect, but then the procedures have to be followed. And hence, we try to make it as easy and inclusive as possible, but it would not be possible for us to directly regularize the existing employees because the selection process was not done in that manner. Menteri Rangba ula pentebru baka kenuhun menteri kala ajing menjur ya ke ordinance ban besolang yaki kendon jangka UGC na kebenta ban penterekam ya ke Captain Williamson Sangma State University Act. Ulang bagi katokan ki kendon ke bala penrung ki kentop ya ke jingtung ya ke Board of Governors bat ke jing penwandor ya ke Board of Governors ki balongkat kum ki kendon ke UGC bat ke Board of Management kum bala betha ke UGC bat katokan ni ki jing penkala ki baret. Konrad Kongkal Sangma uletho bagi kam gijam kaliya chakmat ha ka bedai bagi jing snai ke skul ba bat ke sarkar ke boi ka thong bade banele ban pendap koloi kenang banadu ka senem banwan on yo man sedang no iki kelas. Press conference. So we had a cabinet meeting today and there were 5 agendas that were discussed and cleared in the cabinet meeting today. The first agenda was the ordinance that we brought in for the Captain Williamson Sangma State University Amendment Bill. As you are aware that we have expanded the scope of the Captain Williamson Sangma State Technical University and made it into a full-fledged state university now. But while we did the amendments to that, there were certain other concerns that were raised, and after discussion with the Honorable Governor and others and the Education Department, the amendment was being done to incorporate certain UGC norms that are there, and hence that amendment was cleared in terms of an ordinance today
to put in the UGC norms which will be applicable in the Captain Williamson Sangma State University Act. So we have included those particular norms. There are many of them in detail, which I don't think I'll be able to go through. But just to give you a basic idea, for example, the Board of Governors, the structure of the Board of Governors as prescribed by the UGC, so that amendment will have to be incorporated. Then Board of Management as per prescribed by the UGC norms, that will be incorporated in this. Then other small changes that are there, which are required as per the UGC rules and regulations. Those small changes, other changes will also be incorporated. But the major one is the Board of Governors and the Board of Management. Menteri Rangba ke Jela ulong ba ke Sarkar Jela ke Labetha Deputy Commissioner ke District West Garo Hills ban IT ke Kaipot ke Babnia. Ha ke bede ba ke Jingsha Atto jang ke Jaka Sarkar ke Badan Hatura. Bat ke Sarkar ke Lashe Mekarai badan kam ban wat kilat kelenti ban penbet Chisendan ya ke nega kam kentur pot. Ulong bagi don bon ba ke Jaka Sarkar ke Belasha Atto akipat ba. Bat kini ke Jaka ke dai ke jang ditrat Sarkar ba ke jingtu ke Jaka Sarkar ke Lajah William Nagar dari ke Sarkar ke penbet bat kipat ba halor ke hok long terai ke Jaka Sarkar. Ha kaba kutru la menjore karai bagi beliau ke bakuntur pot ke nahaban siono da ke bayu bai ke Sarkar. Menteri Rangba ulong pada gani ke jo hi galenti ke belale William Nagar la ban le hatura ban penbet bat kinong kentur ha ke Jaka Sarkar. Bar ke Sarkar kam sngoya ha ban kendang ne ban be kini kinong kentur Jaka ki balasa bon senam. Ukanrat kongkal sangma ulong bagidan bon teli ke Jaka Sarkar hatura ki balasa kentur upot kamtam hawal bagre dakop gre bat marjan bat ke civil hospital. Ulong bak Sarkar kan persang menekran penbet bakini ke bakentur Jaka bane menjur lang nara ke Sarkar kedan kam ke Jaka ban pentra yagi project bakongsan. Bat banchna penhe ke Jaka Sumar ani banchna ya ke office MPSC. So it's like this. Number one, this problem has been building up for the last 50 years. And at different phases, government procured different lands. They were not demarked. They were not, protected. And hence, a lot of people started encroaching those lands. And they've been living there for the last 20 years, 30 years, 50 years now. And therefore, the situation in front of us is to remove all of them, lock, stock and barrel, and capture the whole thing again. Or come to an understanding amicably where we tell everybody that, look, if there are important projects that government needs land for, now only, so not in the future, now, then we will tell you that please, this area we need. But rest of the areas, which I presume about 90-95% of the areas which have been encroached by the public, the people are there. It's more or less like they have settled out there. So there's no government project as such going on. And hence, I have strongly felt, and I've been speaking about this for a long time, that either we pick up a big fight with everybody and we create a bit of a mess everywhere, or let's find a way in which we can actually amicably settle it. So the lands which are clear of any kind of government projects which we can afford to work and kind of accommodate people, then let's do it. Let's move towards it. And that does not mean we are giving that land to them. The land still belongs to government of Meghalaya, but we have a long-term lease being given out to them, which means government earns revenue also. For example, in William Nagar, the settlement is giving us approximately about 2 to 3 crores per year of revenue. Earlier, we had not come to any decision, and hence we were in limbo. Neither settlement, public is in stress, revenue is not coming in, we're not finding any solution. So, when William Nagar model worked and we saw this revenue coming in, I felt strongly that we can expand this model to other parts. And that's where now in Tura, if we're able to settle, we expect that we should be able to get more than what we got in getting in William Nagar, depending on the rates, of course. So I really cannot say what the amount will be, but because the area is bigger and more prime, we do expect that we should get slightly more revenue from Tura compared to what it was. So to answer your question, if there are current projects that we need to do, like for example, there was a MPSC area, and there were 10, 15 families settled out there. We had to tell them that we're sorry, we cannot give this land because already half the building is constructed. So we had to
in an amicable manner, we had to ask the people to evict from there. And of course, there was a bit of issue. They were not very happy, but we had to do it from the larger interest of the state. Because as I said, if the land was empty, that's fine. But the building construction had started. MPSC was supposed to be there, and that MPSC office coming up would help the entire Garo Hills region because examination centers would be there. So like that, if there are any big projects where the land is required right now, then we will go ahead and we will tell the public that we need this place. But as I said, in 95% of the cases I've seen that the settlement has been done, people are more or less kind of permanently settled there. There are no government projects going on. So we will be able to amicably find a solution. But as I said, we'll have to come to a understanding in terms of the size, the rate, the demarcation, all those aspects will take place. So that exercise will take some time. So what step will the government take? Sir, related to this only, how much land is there approximately? So those details is what we want the Tura DC, West Garo Hills DC to give us. So those details will come to us. So you will be giving lease to Yes, the ownership will remain with government. William Nagar is the same. Ownership is with government. It's a long-term lease, 30 years, 60 years, 100 years, whatever it is. So that is exactly, yeah. So that's exactly the point. The point is that in the absence of a decision by the government, that is exactly what is happening. People are going to court. But right now, there is going to be a legal document between the government and the leaseholder. So the person who is settled there right now, who is encroached into government land, the government will now sign a long-term lease saying that now we lease this land out to you. So the ownership remains with the government. The person is getting a long-term lease. Based on that long-term lease, the person can now at least get basic things like water supply, electricity, they can even apply for loan from the bank, and they get a documentation from the government legalizing that land, but in terms of a long-term lease. So it's a ownership, but long-term ownership of a government, long-term lease for the public, regularizing the entire process so that no more legal hassles are there in the future. Kekenuan Menteri Kelasiamru Ikarai Benwengno ya kekentian backward classes na ke Meghalaya Public Service Commission Regulation namar bakamdan setia ke jingbo bha yagi backward class ke jela Meghalaya. Habekren begino patai kubor konrat kongkal sangma ulong ba ke jingdon kekentian ha ke MPSC rules kalong ke bomdan jingmut. Bad kekenuan Menteri Kelasiamrai bamdai ban bosho ikene kekentian. Kekenuan Menteri kela ajing menjuru ban penkela temai yagi service rules jang ke Meghalaya Civil Defence and Home Guards bala betharu ya ketenat Home Guards bat Civil Defence banwan ra ke jing penkela ha ke kerdan pulia ka ban long kumjo ba ketenat pulit kena bagian la ban penyak cakmat no ke jing thongkam ha ke ne ketenat sarkar. Made was an amendment in the Meghalaya Public Service Commission regulations. As you're aware that in that particular the order in the resolution that is there and in the rules, the word backward classes also appears in the particular rules of the MPSE, and hence the backward class, as per the reservation policy of the state, there is no reservation for backward class in our state. So hence the word being there in the rules is actually not really serving any purpose. So therefore, the decision was made today that since there is no specific reservation for backward classes, and hence there is no need for the word backward classes to be there, and hence we have removed the word backward classes today. Konrad kongkal sangmau la pente bro bagi sarkar jela kan sasya megalenti ban khang damno ya ka maumlo acara Semen Limited MCCL. Namar syam la asyo ban penyaj ikene karkana nagadau ba ka jingken show pisa ka he palat. But what habalat he pisa palat lai spak lor tengka hakini ki khatsan senam ke balai. Konrad kongkal sangmau loong bagi sarkar kala persangkat bala ban pen KM ka karkana pen mi do bilat. Nrai namar ka jingmi palat jing babun ki daw anhap ban khang kerdap no yaka. Bad ansale akani hadin ka jing selok bad ki kenhon baper. Ulitho bagi sarkar jela Kelasiam ya kesenja menepen bed da kejing snotho jingmut bat kinong tray bat kikenhuan baper. Bat ansa pentre kam no da ka VRS bat kejing ai khublai ti khatdo ya kinong tray bapura jong ke MCCL. Loong bagi sarkar kala persang ban pen KM ke MCCL da ka joint venture bat ki company Shimet. Nrai syamlayo ya ki jubab ki babiang. The joint venture, but
sadly we did not get too much of a positive response. As I said, we had three options. First option was for the government to spend close to 150 crores, touching 200 crores from our side, which we felt was very, very difficult for us to do. Second option was for us to go for a joint venture, where we had given out an expression of interest. We got few players, but the players were not at that level where we felt that they would be able to really do the justice to the kind of scale at which we were talking about the investments. And hence, after doing all the evaluations of the different people who had applied, the department, the officials of MCCL, the MD, and the board as a whole were not very satisfied with that. And hence, after, as I said, deep consultation with everybody, we have all now agreed that the third option is the right way to move forward. But how we move forward in the decision is also important. So till we are not very, very firm and clear on the different terms and conditions, we would not like to officially say it. But since you've mentioned about the point, I'm just mentioning to you that the decision in that line has been made. Now we're working out the terms and conditions. Yeah, we have, in fact, the government is now moving towards amicably settling this issue with the stakeholders and the employees. And we have more or less come to a conclusion and a decision along with the stakeholders and employees, where we will be going for a VRS model, and there will be a kind of a golden handshake with the permanent employees in the MCCL, and we will go for closure of MCCL as we are not able to move further because the investments required are quite high, and we have already invested maybe close to 300 plus crores in the last 15 years, tried our best to revive it, but in the given circumstances that are there, the public is suffering, the employees are suffering, the government is not being able to move forward. So the decisiveness has to be there to take one way forward. So we cannot leave it hanging. And hence we have decided as a whole with all the stakeholders that we will be closing it, but it will be done with proper consultation with all the stakeholders in terms of the terms and conditions. So the decision has not been formalized yet because, as I said, we want to make sure that we are clear in terms of the terms and conditions, black and white, before we actually sign off on that. But more or less, all the stakeholders are on the same page. Kakenhuan Regional Democratic Alliance kebakentup ik arteli kiseng riulum kata ke United Democratic Party UDP bat ke Hill State People's Democratic Party HSPDP. Hakesingi ba arjung katayo kilepen bena ban pendiang do Presiden Berim kaseng New Trap Youth Council HYC uba Robert June Kharjarin kumukertong menekoni ki election MP syaka Lok Sabha na ke Shillong Parliamentary Constituency kebanlong hakesnam manuan. Ka Regional Democratic Alliance RDA hakakat kendai trek unopra Arhajar Arpulai kelepen benai ke kerteng jong ba Robert June Kharjarin banlong kertong ke RDA benikonik election syaka Lok Sabha na ke Shillong Parliamentary seat. Ka RDA ke bekentup ya ka United Democratic Party bat ke Hill State People's Democratic Party. Kilarai benekon lang ke election syaka Lok Sabha komisi benta ban pentikna bagaseng reulum kan yo ek jengjab hagan ke election. Uba Robert June Kharjarin udah Presiden Berim kah New Trap Youth Council bat ula penyaso syagaseng UDP haunai weng. Hagani ke jingyalang lawan banishim benta do Presiden ke UDP uba Ahmed Balengdo, u Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang, u Menteri Sarkar uba Shakliar Warjeri, u Menteri Sarkar uba Paul Lengdo, u General Secretary ke UDP u Dr. Jamino Mautho, u Nong Ilam Kaliang Persha haki HADC uba Titas Starwell Khan, u MLA uba Lakman Remboy bat kibai-kibai. Kadang kecing itu lengkap nak kalian ke UDP berkai HSPDP. Kipuar kibalik barok kiba nilai pasang ban jadon lengkap ki kamu ki jongi kibali nak bentak state. Bat minta kasi ni la song ya ka meeting jawa kerpang. Kabali bat ka MP election jom Arhajar South. But kejikan na berhati lagi parti apa kelamaan jangka RDA
ila shim ya rai ban jet bat ban pipna ya ka kateng jong ba Robert Jun Kharjaren kumu candidate jong ka ate na ka banta ka election MP jong ka Lok Sabha jong Snam Arja hoi tak jikren ni ken slam bahag de badu symbol de andrei halor kaniru ngashi tuling pada pi ba ni hab ngidan lang habu ka abi HSPP garan symbol using but the UDP ka symbol ko jong ka bom tinggal perkat bahi ong ba ese kan don ke jit ku aki konstitusi ba per mar MLA ngidang ya kan dola ka jong ka symbol ten rei habing perkat bada yu MP hagan ka setri jong ka adi is ngode bat ngi benjur lang nadu basdang balad nunu kandidat wan na ka HSPDP ubang ye biang lang hangni broadly party ki party ngam jing pher ya ka symbol josi lalu kandidat wan ra na kaliang ka UDP kemud ngila ye benjur lepa akate ke nyoti Oktober ka ari meeting jungi jumni snemi ba ngile be ya kata ba ngile ko dia ko cukup por ngi perkhat bala dangin bu do symbol common symbol bu karhadu ba election commission ini returning officer unio ban alot yangi dan sitom yangi ki ar party le ni adi ban open size pai ba por lingko taro kalong kajing kenrai da ka bensim jong kajing ye trelam da ka bensim jong kajing ya burom marklia da ka bensim jong kajing thu ban donno ataka jing ye teli jong ki party rilu ban ye tre na ka benta kajing ha jong ka jabri ye prokomai ban jong ka jela ni da kajing ye sur mesim ni kintu ya paro khoi ki nokit kam ki nomi khmat baru koi jong ka party jongi ke speed pi ha ji ren ka ba pakati ban ong ba tongi ni benjo ya kani ka MP election da symbol jong ka bom Simru ya karai ba ka jingten kat kadai nak bentak ke MP election bat ke MDC election ha ka bede ber kimat jong ka MDC election ki meeting ki benang bon ki bangin sama isu aga bangin na yetir na ka bentak ke jingbet jingbia jong ka adi bat ka jingbet jingbia jong konstitusi level bakai Ki armut ki MDC ka ki HADC ki badan hakaliang persya ki bakentop ya unang yalam barem ka Seng United Democratic Party uba Bindo Emlanong badu MDC kenong krem uba Lambor Malngyang menta katayo ki lalit bana jingkersya ni ki Executive Committee ke balayalam da uba Penihat Sing Siem komu Chief Executive Member UMDC besyutong Hakasi Hills Autonomous District Council ubalong ru nong ilam barem kaseng UDP uba Bindo Emlanong hakakat pratarik uno opera arajar arpulai ula pentip bakum UMDC unai no ka jingkersyan bapura ya ka kenhon bayalam ya ka KHADC kata ka Khasi Hills Democratic Front ka bayalam da kaseng NPP Laban kedau hang ni bayo ba Bindo Emlanong legit kum MDC bala syutong na kaseng UDP ha ka arpu pratrik ujeliau kasnam arajar kat kendai ha bagran nikelat patai kubor uba Bindo Emlanong ula kedau ba kanegarai ka ula syem ban ai no ka jingkersyan sya kaseng bayalam ya ka KHADC kalong hadian manakaliang kinong yalam ka UDP lele bamsut nyaw ka jingdon jong u ha kaseng UDP Ula pensyairu bahadu menta umpat syem kanu karai ban peneso asya kanu kaseng. Hendrai hadian bu ula syai marwai ne kaseng UDP ula nyawe lade ba udai UMDC klemseng. Bat rai ban aino kajeng kersan bapura syaka kenhon belam do ba Penihat Sing Siem kum u Chief Executive Member ka KHADC. Dia kata ke reminder ke bang ai ki kim jubab. Apa kim jubab tu? Orang syukur khat dong. Kau cino. De how gunai? August. Na thought sikit ba? Treat my application as withdrawn. Parti kawan. Dalam PI you beri bodoh ke parti
Ganjin adalah support. Ayo outsider, mereka di anti parti digilih maki ke. Bendu ayo try, si ayo bukan apa. Anti parti ke dia maki, not me. Mereka ni kilong ka jingalang ke General Council. Saya dia poilut borok di sini. Bat ngalengok. Sempet ya. Dengar try unong seng. Itu lagi bawan kam hadir. Ngaklam yo ke invitation. Ngaklam leh. Ngaklam pila apa sih ke General Council juga UDP. Tengah tu ya ini mah sempet. Ngalai dulu. Kita gilong gigi development ke beda bernga. But UDP aduh mentang ada sengohi lah dia banga. Sengohi kita kan mensim juga kamsya. Mengamjuk kelah, mengamjuk kentiap sanction seluruh nadu mengarung ke politics in 1972. Ngalong MBC nadu, Marayo state ngalong MBC nadu. Ngampat lek seluruh hakajuk kasek. Kapol kada APHRC kelano siya HPU Hill People Union nak Hill People kawan 1997 kawan ke UDP. Nasam kelah seluruh. Sang ke kelador, kelah kerteng ngakam kelah. Haju baik. Nadu kat kendai sepak nyupuan. Hadu mentak kesengi mengakren di ngador. Kabumut ba? Jingkran yung presiden tu siam umba. Oh. Dangdai UDP. Nasa bikin mau ba? Saya bikin mau ba? Tara si Arbana ya. Presiden juga UDP wong. He still with the UDP. Tengah sulung still lah ke UDP. Kam don chu ka jing ya pun, kam don chu ka jing ya keren. Cim don chu tang ban ju babu ya kata ka. Application juga, don ye ya. Kuno kan kitri jangan bang ada itu. Haga kandai trek uno opera Arhajar Arpulai UMDC Kenongkram Constituency ubak Lambor Malngyang. Ula penmena ban ai ke jingkershan bapurai ka kenhuan ka Khasi Hills Democratic Front KHDF belam do ba peniat sing siem komu Chief Executive Member. La ban kedau hang ne bah ka khat pratrek uno opera Arhajar Arpulai uba bindo Lanong ula shemekarai ban ai ke jingkershan bapura ya ka kenhuan belam uba peniat sing siem ha ka KHADC. Bat aga singa babot pad uba Lambor Malngyang ula ai ka jingkershan ya ka kenhuan ha ka council. Habakran ni gelat patai kubor uba Lambor Malngyang uliat hu bak negarai ban kershan kolong namar gejing terai bha ka kenhuan hapo gejing alam uba peniat sing siem kabala kring ya u ban ai gejing kershan bapura ya ka kenhuan. Uba Lambor Malngyang ula pensyai bagane ke jingkershan kam semdai bonet ban peniaso syakano kono ke sengsan perthai ndrai kalong tang banyo akalat ban ai ke jing syakri ke bapura sya upat ba Henry la shim ya karai rang ba ban ai ke jingkershan shwa ya ka executive committee kaba layalam dakaliang ka jungi ki arteliki parti te iba Lambor Malngyang ru kumapitip ide we neki rang ba XMLA akan ibadan haka parti UDP but iba Lambor ngem yakren ni kata ka parti Henry i pediang i namar halor ka nongrim ba iwan ai ka support kalong halor ki jingtre kam jong executive committee dan kendat penai mentak bangira hibun kimat kiba dan kam se ya ka jaban re jongi halor kita ki nongrim ngasoba kini ki arngut ki rangba kiwan ban ai ka jingkershan ya kani ka kenhun kebayalam ya isi hakani ka district council jongi ti kajing ya trailang jongi kajing ai support kajing nagbanta kani ka isi hibrokoi ka di penyadi o penyasing singem i siam lebram ka de ka thong ka bangi gi kam gi bai trai but nalo ka tang yemiken ikiwi banta lai ka shlom bai bangin ai khti ga jungi pagkasyan ada don kam banya ajimut banya ajimut shu man napan bahai shu namta ki kam gi bai ka council kita hi gi ki banta gi ba yon ban ai ka jikrisha mai kan ya kata ka banta kam don kata ka jing ong ba ka don ka jing pasha
namar nadu ke betingkong hi ngala kren dan pasyai ya Presiden Rongba jungi ada ban share ya kaniro bangyong bangi train nang matang i don kam ban perkhani terpeng jungi siam ti kam dei bangiwan hangni ban sheshong klikti bangiwan hangni nang manta ban kepek nyatan rang lang ti habang i ba siam batray ti kanno kepentingan yangi kepentingan yangi bangnya wan lang syahmat banya kesan lang namta ban bahai kam jongka council hi berkoi kani kejiwan jonga menta kamut ngamkwa banding sa kapati na kani kejiwan kalong simati kejisong ko jonga namar ladam don shu kaliang yatay bat kaliang banya pani kaliang pasya kamut kamlong kani demokrasi te habdan kaliang pasya kadon kaliang yatay nang bangya panigin ki kam babha ki bangya pantulun katahi de gawi kapita Presiden ke United Democratic Party UDP Ahmed Balungdo hakaka khandai trek uno pra arhajar arpulai ulong bageseng kala IT ho unong elam ki MDC ban bishar halor ki MDC ke UDP ki belalet ban ai ke jengkershan ya kaliang sensar ha ke HADC klem da pentip syakaseng la ban kedau hang ne baki arngut ki MDC ke UDP ki bakentop yo ba Bindo M Lanong UMDC Besyuthong bad UMDC ke Nongkrem constituency ba Lambor Malngyang larai manek kershan no ya ke executive committee jong ka ki HADC belam do ba peniat sing siem kata ka Khasi Hills Democratic Front ke HDF halor ke jengkeno uba Bindo M Lanong presiden ke UDP uba Ahmed Balungdo Ulong bom kwa banekran hak baydai bat kene kejingken no henrei kum kaseng hi keburam uba Bindo M Lanong kumunong elam balarang ba kaseng ula kentat ru bagaseng UDP kele eno marwei uba Bindo M Lanong badong banaka por kejudan kejingekran halor ki babon ki mat jong kaseng Nagaliang uba titas Starwell Khan unong elam kaliang persya ke HADC ulong bagane kejingdai ajeng kersan jong ki arngut ki MDC ke UDP ya kekenhon belam du ba peniat sing siem kamdai ke bapla namar nadu belasya apen kelem ka isi jong uru marmar kilalet ben kersan ya ka isi uba peniat sing siem nei suba mani tu fi ba ngam so khlai ke jingdai kersan fi namar ba tang hadin arsa kan ta ba ka kelem de isi ko ke jing alam tu fi ini ki perlok ila de ai ka cikersan ya ka isi be alam ba kamu kada ye belajar lepa rada lupa abini baklan bil kumbarai po ka last session tadon ka special committee but kani ka special committee lu aga jing syala iban how ya ka tang hadin ba depth session dari basusi kalong ba tang form ya kani ka special committee dang ha new tarik December bat ni dang syong dan kawi ka meeting ka taru ka khatway tarik tinata ka daw nung patlaban rak biang ya klan bil Menteri Rangba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hakasing pali jong katayo ulepen pau kejing kemen ba Kejela Meghalaya kala kenjo syagah nyo puar point lai nyo naksispa hagajing penterekam ya kajal Jivan Mission hagaban penpoy ko umbam umdi aki yang gisem bat kala tam sendan ya kan national average kebadan hagari berokowe Habayakren bagi nang batai kubor Menteri Rangba Kejela Conrad Kongkal Sangma ulang bulayo egejing pentep baga Meghalaya kalata meka national average hagajing penterekam ya kajal Jivan Mission ulang bah kapor basdang ban penterekam ya kajal Jivan Mission kelalong tang not point nyausan na kasispa kabalong kabaduna tam hagari Henry menta da gejing trishtom jang barok ki engineer ki officer ki tenat sorkar bat ki menteri sorkar ka Meghalaya kalata meka national average kabalong nyopuar point iway na kasispa bat ka Meghalaya pat kala kenjo syakah nyopuar point lai nyo naksispa u Conrad Kongkal Sangma ulapan pawe ke jingkermen ke baskem ba Kejela kan la ban pen urlong no ya ke jing bothong ka basispa na kasispa ban pen tre kampura ke project ban pen poi ke umbam umdi haman lagi tliu yeng Menteri Rangba ulong ru bakilami ki jing ka jing pen tre kam ke project bar ke jing ka ba sorkar kamat kadai halor ke jing don jiki telong Henry ulah kami ilinti baleng ba ka jinget trailang jong barok kitanat sorkar ki pagantop eka water resources, soil conservation, forest bat kibai. Ken kami benya akilat kelenti banya koni kini jing ki baki ya kendo. Menteri Rangba ulong baya kene commission labo thong badai ban pendap hau benai leber ke senam arajar arpusau hagari India barokawai. Bat ke sorkar kan persyang ban kenjo syaka shispa na kashispa. Henry namar kindon kisnong bat kiyeng ki bandon haki kendong kensyurot bat ki jaka ki balong riat bha. Bat kan long ke bae.
Hendrai kesorkarkan persangkat bala baka Meghalaya kadai bet ban palat eka khandai pho na kasispa atam hau leber. Tang bakin bo bet pat eka thong ban poi sya kasispa na kasispa karu leber kasnem arhajar arpusau. So today we have just been informed that Meghalaya has today crossed the national average in terms of the connections for the Jal Jeevan Mission, JJM. If you recall, when we had started the mission, Meghalaya was at 0.75%, which was the lowest in the country. And today, after a lot of hard work being done by all the engineers, officials, the department, the ministers, today we have finally crossed the national average, which is at 72.1, but Meghalaya today is at 72.3%. And we are very, very sure that in a very, very short time, we will be able to fulfill the target also. And we may be one of the first few states to actually complete 100% connections. But while we say that, there are many challenges, because apart from giving the connections, we have challenges of water source itself, and hence we are working with all the concerned departments like water resources, soil conservation, forest department and other concerned departments to see how we could mitigate and adapt to these kind of challenges that we are facing where source is an issue. But leaving that on the side, I'm very happy that we have finally crossed the national average in terms of the connections, and I really like to congratulate the concerned minister and the entire team, especially the engineers and the officials and the contractors who have made this possible. Thank you very much. So when do we expect that this mission will be completed, in which year? The mission is meant to be completed for the nation as a whole by March 2024, but from the numbers we can see that large number of states may not be able to touch that, but definitely we will see that Meghalaya, if not 100%, we will definitely cross 90% by March, and we will strive towards going to 100%, because there could be very, very remote villages and remote houses which may require or the terrain is very tough, which may be very difficult, but we would see that Meghalaya should be able to touch 90% plus by March, and we will strive towards going to 100% within March 2024. Kadorbar telang jong Kakasi Hills Autonomous District Council kebala sedang hakasi balang jong katayo kala ay kajing menjer ya ke resolution ban kerpat ke sorkar pedeng ban penkelano ya ke Constitution Scheduled Tribes Order syajar kendai sepasan pau da kebi itu ben not tek tang ya ki try pait riulum ke jela Meghalaya kum ki Scheduled Tribe hakajela. Hakani kesngi sedang jong Kadorbar telang Chief Executive Member ke KHADC ubah peniat sings iem. Ulawan ra ikene ke resolution hakaba ula penpau baka part 11 jangka Constitution Scheduled Tribes Order syajar kendai sepasan pau kumbala penkela. Kala ay katup jang Scheduled Tribe bedai bat ka Meghalaya bat haba bishar ke jingnang kela ke jingdon kitrai riulum ha Meghalaya hakini ke kendat senam balalit no. Bat kalong kebedan kam kerki ban bishar biang ya katup bala kedau haka part 11 jangka Constitution Order syajar kendai sepasan pau. UCEM ulapa nega jengkersha nega yang dorbar ban menjur kerai ban kerpat ke sorkar India lengba ke sorkar jela. Ban shime kesin jam bakerke ban penkelano ke Constitution Scheduled Tribes Order syajar kendai sepasan pau. Da kebe itu no tek tang ya kitrai riulum kumki Scheduled Tribe hak jela Meghalaya. Nagaliang unong yalam kaliang persya uba titos Starwell Khan ula kersha ne kene resolution bat ula ai kublai ke Executive Committee bagas ngutho ke jinglong kongsan kene resolution. Bat ulaong bakane ke resolution kalong ke bakongsan bah. Bat kade ke jingker siu thia ya baro bakin yang ya dai ka khandau ka siap bat iginong song snong. Ulaong balai kran bah halor ke jingrung kerthep gibreo banabar ke jela hendrai la klat pat ban kran halor kene ka kambe dei bagi jing syam kabu jang gibreo gibrei ni kiwei pat gejat denreo reu luom bagi yo ban thiat jaka hakene ke jela. Bongut ke MDC ke bleshim bentah ke dorbar kila penpau bagi ai ke jingkershan ya kene ke resolution. Hakani ke dorbar laman jurru bantau biang ya Kakasi Traditional Medicine Commission katkum Kakasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act arajar khatway. Hakani ka commission kindon khat arngut ki dekhot but unclear the Chief Executive Member ka KHADC kumu chairman but Joint Secretary ka Executive Committee uba e nong hulu kumu secretary.
Kidkhat ke Commission kikentup ya Dr. DL Nongspong, Dr. Alka Kharsati, Dr. Bos Merthong, Dr. Delas Serani, Dr. JP Lingdo, bat Dr. Spar Starlin Nongrem. Bat samut kirupa kumat kejela kibakentup ya Dr. PS Nyanglang, Dr. Fabian Lingdo, Kit Boklang Nongplang, bat ba RS Wanyang. Ha kesngi ke baar jong kedor bar telang. UCEM ke KHADC ubak peniat sing CM ha bajuba pe kejingkeli jong ubak Titus Starwell Khan. Ulong bagi Executive Committee Shen Kansel Ikendo ek Sarkar Jela bantip bahadu kakno kakam kelayat ya kabedai bagi jeng terwa ban ajaka na kebenta ban penkenriano ek Council Building Nagari Khana. Uba peniat sing CM ula pentip bagi Executive Committee kele kendo yu Menteri Rangba ke Jela Konrad Kongkal Sangma badu sembut Menteri Rangba bakmi ek Kampen Roysor uba senyau balang dhar. Bala kerpat ek Sarkar bagan ajaka lem ek Council bagan yu penkenriano ek office na kejaka ke Badan Mentah. Uba peniat sing CM ulong baka Council Kansel Ikendo biang ek Sarkar ban bot dien halor kene kamat. UMDC ke UDP uba jambor war ula bo jengkeli halor ke jenglet kenrahi dala dia CEM bat ki executive member ya ki kam khai bean habaga council keladon ek enforcement wing ban le ka kam kat kum ke jing patha jong ke executive committee na kaliang UCEM uba peniat sing CEM ulong bala penlong ya ke jing kenra om ban penlera nyala dia nrai ki persang ban tenrong lem ke jing ket kle bat kandon ayu yu ban leran ne yek executive member bagen kenra hi yeki kam khai bean hapo put usam jong council ulong bagani ke jing le ke executive committee kla aimen CEM ki nong trai bagen trai shitam ha ga ban tela kam ke jing khai bean kam tam ha baga tanat enforcement kalamat ke jing e na ke jing duna ki nong trai. Dan mereka minum. Bayangkan ini kemudian ke bangku, ke member, ke bangku, ke ngambil. Kemudian ada penyakit semua. Iman ngasih orang ada dan dia itu. Iman suku dan kalian bangku kita kemudian suku iman bah dan kasih bakalan yang kemudian. Ladang impas dan lobby. Lobby. Tak ada. Yang ini mana itu. Oh, mereka tak selesai community. You approve that? Ya, that. Kamu tak show. Kamu tak show. Karanya rem. Jangan sobat. Jadi kayak berjalan. Palak. Ya, baru ada business. I really feel sorry. Asumsi ini. Orang juga kalau pergian kerjanya di community yang harus kalau pergian kan kamu langsung ketika kejadian buruk yang menjadi kamu langsung ya kalau kiamat ya deh dari bagaimana ini susah untuk terkadang semua dia yang mesti dalam mesin musuh. Baladakan ini yang jas ya aja. Hei kita untuk punya gambar dari ya syukur dan disiapkan apa? Sudah apa? Tambah lagi kalau saya dan dong benda. Apa kalau bisnes atau assembly kalau kita ada pintu yang amendment ada itu sudah ber nah kesinnya apa namun sudah ada yang ada apa tuanya so baca no jadi yang te baca no ni pas sih oh toh pasien juga ying pada kamu sungai baca ubari frat selesai komiti kasien juga ying nanong kami yang ubah kasien juga ying dong kami lobby banyak teman-teman di dalam kata media di lakukan konflik di dalam ahli B dia ngomong cenderung ke bagian baru kata apa asli kebagian kuat sebelum kita dihadin bami kajian ya kamu kena kabel dan bagi amin kamu dia direct aminan ban default saya kasih lagi kamu tu juga bakal mengai terlebih hanya pada di dalam keluarga bami move ke apa hal sebenarnya bantu pak amanah, posisi itu sebab. Dan itu pada minggu kan, amanah itu pak orang lidah itu. Dengan saya ke dia mau ketemu dengan hapan,
Bisik benia ni Mr. Shumasa. Haka amendment juga. Ini kenapa kanun syak. Dia nama juga ini kalau kami sama baca umum harus sasilat dengan siapa kasar bertaruh kalau kami ini kesan juga harus kata dia. Haswa mengini kami ki kubor ke bedang sa ingna paswa sipor syakini kijing penbana. Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared? I'm nervous, but I'm prepared. I guess you already know your status, right? Which status? Have you got tested lately? No. For a better tomorrow, know your status today. Ngaku mu MLA jongka 6 Clarion constituency barha ke juga por ku minister jongka state ngashim ke nigalat ban ai kublei Christmas busuk kemen di pilang baro ki nong shong jongka 6 Clarion constituency bar kumju jongka jelai baro ku wei nase kumen ban ong ba hakani ke Christmas ba baro na plin jongi nila don kata kecing kwa dik ban poi yakni ke por khnang ban celebrate ke Christmas bar ki bahing hasem khamtam ki perlok ki baidon shabar na kene ke jela jongi bat jengai na ki yin ki sem jongi na banta ban lek wat ya ki kam ki baper ban pendap ki jindot kam jongi ngesem nangi skem begini ke Christmas kan one lam ya ki to ki perlok badon sha jengai sha ki yin ki sem jongi ban ye don lang bat ki bahing hasem ban celebrate ke Christmas bat ki jing sel jonga ka wei badon kam ha kau nem mentoy yang ban decorate ya ki yingki sem jongi leni ban don kita ki tiar kita leni ni ya khawai dawai lada kam sem jongi kam long ke bukoi lada ngimla ban map kliang khamtam ya ki perlok ki bangi la le bakla leni ki perlok ki bala le bakla persya yingi reke e bodon kam bangin ya map kliang iwe bat persang ban celebrate kumbangi kwa kumba hikai yangi kumbi pisan ba ngidei ban map kaliang iwe ngangi skem ba hagani ki Christmas ru ngini map kaliang ya ki perlok ki ba le bakla ban ngin pan map ru na ki perlok khamtam na kaliang jonga ngamla ban len kene gede ke second time jonga ba ngayok ban long kumu MLA da ki jing i jong ki pai ba hanrai ha kapor election yo le se nga kum bakla kino ki ba nga kompensasi ki perlok ngashim kene kelat ngapan map ni pilang baro to se bahama bi kijing duna na len jonga bat tongin dia trelang nak menta ke bahag mian juga jelahi baro ke we session nga ai kublei Christmas busuk bakmen ni pilang baro bat kumcu advance new year kublei shibon haba phai biang shagi benta jong ka kubor kawai ke yeng kabala shushna malumala kabadan halum shat sngi cancer stress halaban kala sha bamdu ha kading kabala klang bha kala sngi ublei bar kene ke jingja om shamladan bamensau kawai ke yeng kabala shna malumala kabadan halum shat sngi cancer stress kala sha bamdu ha kading kabala klang bha ha ka khat pratarek una opra hajar arpulai bar kene ke jingja om shamladan bamensau kibor penyak shnong kli thu bagane kijingja kalaja kapor kumbakat wei beje bat kadai kabala long try da munna ahmed bala subajor bagajing sedang jong kejing pelu kadai namar kejing klat ban penlip ekagas kidong ilam shnong kiloong bagane kejing kabala shna malumala digiten bat kelentang snap hadrong jong ka meglaya rural bank bala shna ya kejing sa kabashipor nagabenta ban pensyang pensa ya bunmut kinong balasngi ki pulit pelip deng kila 1 point mardor bat kila yok ban tem no ekene kedeng shwa bakan por syakiwei pat gejaka bag jingla ban poi kloi ki kali pelip deng kadai ru bag surok ka kene kesnong ka kluit bha namar bagadon kejing pun khot shnong ki bor penya shnong kila lit ban jurep ekene kejaka bat kila sngu kendet balashna yakum kene kejing tai ka balawan ban shong de kinong bala ki babon hi ki badena bar kejela Nagaliang UMLA ke South Shillong constituency uba asan bor Julai ulalit ban jengok kene kejaka kabala sya abam do ha kading
Kani ka jingja jong ka yeng kalong ba korkom sna ya ka kalong kum ka salom. At kamdan ganu ka jingya ta kidai ki yeng jot yeng pei ka pendak ka ni ka yeng simen. Bat kinum na like na gini jingja tingi kerpa de ki bor kum ka muda kum ka police department kan check gini ki illegal settler hangni what you try yang bombot ki bukom ni kendon juga jiksna yang jik semua ni kerpa ba menta bikin sim ya stand action kani ke penting hiu ni try yang long baile persiap ha nomor baru ke jiksna jung kilong bomdai kilong hukum ke bomdai Kumshi benta benelek ban penklan ya keseng kamtam hak ban penkre ek election MP syaka Lok Sabha bat ke election MDC. Hak sini balang jangka tayo lepen scam kinong yalam bat kinong ketkam jangka National People's Party NPP jangka distrik Ribhoi bat jangka kinong yalam nagi blok baper. Kum gajing alenti jangka sengsan partai NPP bagalaya on pen scam kinong ketkam haki blok baper jangka distrik Ribhoi. Kani kalong ruk kumshi benta ban penklan ya gajing terekam keseng haswa ke election MP bat MDC kaban selongshan hak jela. Ya gajing pen scam kinong ketkam ke NPP hak distrik Ribhoi lawan ban saki bat Aiman CM dai Dr. Amperin Lingdo. Ibilong kertong jong keseng NPP ke election MP nak Shillong seat. Nang ta uba Hamlet Sondoling State Working President bat kuik nong elam keseng NPP u Professor Don Kuparwar Secretary ke NPP Meghalaya Unit uba Samlin Malngiang Secretary in Charge ke Ribhoi uba Clement Maulong NPP President ke Ribhoi nalor kibai. Lapan skamru ikinong ketkam bapura jong ke Ribhoi District Unit ki bagentop ya uba Clement Maulong ku President uba RM Mukim Working President, Henry Nongrum, Bimal Saikia bat WS Rentatiang gumgi Vice President, Sangut ki Secretary bekentop Yudan Bok Karnayor, Bishar Timong, Victor Rani, Lorshai Karnayor bat Usalan Bok Seliang. Kat bahagi blok 48 scam yang kinong ketkam keseng NPP, lajit uba asas tenis Sotun MLA ke Jirang Constituency, kumu Presiden ke Jirang Blok, uba Jason Maulong, kumu Presiden ke Sning Blok, uba Daman bat Lamare Presiden ke Roy Blok, ba Syempang Lengdo Blok Presiden ke Mawati, bat uba Henry Nongrum Presiden ke Nongpo Blok. Habakran negani ke jingelang pen scam yang kinong ketkam keseng NPP jengki blok baper ke distrik Ribhoi. Kinong elam kilapen pau ya kinong rem bageseng kedan menteri kam mansyakri kipat ba ke jelap ke distrik baper. Kinong elam bah kemat keseng NPP kla Aiman Siemru ya barok kinong ketkam ke distrik Ribhoi bagi nang la ban penklan ya keseng ha ke distrik kenang manyok ke usok ke jingjob ha ke election MP bad MDC. Nan soban kecingkam jom ini kipaya arun kalong kecing aiman sim nak berita kecing kersang jom ke NPP hakan ini election berlaku. Kumai yang menunjukkan bahasa kita palat 10% kinong kersang ya ke NPP hau arna jahat arulai. Kebomot ban kecing dom jogi hakan ke distrik kita kinong kersang jogi tolong kebelabit kebelabian bat nanti sekali ina berkrean ni happen skema ni happen presidam ban pergi ya upat ma ke Ribhoi district maka NPP kedai ke parti kabawan ban syakri ya upat ma hakiri kitindet benar itu benar ilala ban pergian syakmat yaitu berbun kikam nak PWD nak health nak PHE but nak agriculture department but ilala bangilum ilang ni perkat temai but ni perkret kumno but I born you by bang but terima ya kam ke jomi but berkiu man berroi ya ke imlang kesalang hani district di Jomvi. Kakenhun jong kinohikai ke bio jeng kershan na kesorkar jela ha kesing palai jong katayo kalawan ban ai ke jing tip akabaidai bat kakam mokot duma hapok ke yang syari ke bahakli adu jong kari ke Supreme Court.
Keblatian bishar ke notification jong sarkar jela ke bakanglat ikino hikai banyadon bentah ki kamsan perthai. Bat kene ke kam haduk menta kadang don hapedeng kejengtian bishar. Kekenhuan jong kino hikai ke bayakun mokot rumah persya ke sarkar haga arpui terik uno pra arhajar arpulai. Kilawan ban pentip belor ke jinglong jingman ke mokot rumah persya ke notification ke sarkar jela. Kabakanglat ikino hikai haki jaka pulih ke bayok jingarap na ke sarkar bandon bentah haki kamsan perthai. Hadin bak sarkar jela kelara kene ke mokot rumah haga yang syari Supreme Court. La ban kedau hang ne ban kaliang ke sarkar jela kelapen mi ke notification ban khanglat ikino hikai haki jaka pulie ke bayok jingarap na ke sarkar bakin don bentah haki kamsan perthai. Haga ban kaliang kino hikai kelelai ban ujor kania haki yang syari Meghalaya High Court haga senam arhajar arpuar. Habagran ni gelat patai kubor uba Bright Starwell Marbanyang uli tho bah kebaidai bakane ke mokot duma. Nakaliang ke yang syari Meghalaya High Court keladap ban pengkesan ikino hikai la arsien. Nrei hakasnam arhajar arpulai nakaliang ke sarkar jela kelalet ban ra ekene ke mokot duma syaka yang syari Supreme Court. Bat kajing bishar kebeningkong kelalong haka katwe terik uno opera bat haduk menta kane ke mokot duma kadang yat ke yang syari Supreme Court. Uba Bright Starwell Marbanyang ulo kedauru bagane gajingnya kun ya kene ke mokot duma kamdai na kebentaki katto kene ngut kibriu. Nrega di gajingnya kun ban penti kena ba kibriu ke ban salong kino hikai hadin habut bakin yo akalat bandrong haki kamsan perthai. Kini gimak hijura bagi orang te kajing rajot dong kalakut yang ini kalau baik pangi gidan ko hak pada pun di election nomor 1 di lambat ya ke office of profit kata kalau nggak bisa ya. Kedua itu lomba katung katu ke rules regarding the conduct and discipline of employees in education institutions sejajar. Baru saya kata Islam kau baik kunta bangila beresim benta bangila beresim dekalif. Ya bangila sim dekalif kamu cuba baju upor ya bam tulau nanti kamu mengikai ya bam tulau pemilik kamu dari kunta. Tekaan kesah ini di kakur kalau boleh kata dan regarding serka asal pengelan tinggi ya kontes kata. Agak sedang ini buat lomba kali kecil kun kami kecil kun jogi bayar kami kecil kun tang mangi dari bayar dan lintas samut dari mangi dan mereka kecil kun ini kecil kun jogi nongkai kita lagi concern teachers nomor ba kumla matang mana di sarkar kalau kami itu hukum misko mana kalian jogi jogi nongkai ketika duty ketika responsibility jogi ya kau kebangi empat euro tentang nak dawan nak sarkar berkenaan. Dari kani kamar dari kebangi ya kun berserkar dari dia kepala donpa lalu pestang itu kejelah kami datang kubur kami kino ikai bah gidon ya kahok tanpan mau kata right to vote dari kata right to contest election dan dia empat ya hikam lagi office sebagai political parties kita pun dia sih hari ganti kementar sih mau mendatang mga marway na ini perlu juga ini kita bayar connection dari tamangan bayar connection dari ketiga bangsa dari lagi pulih history coba jelas kami yang lakukan dan shibur ki khabukan ki nomilam ulalai bahaswan jongi ki bala ya kun ni election ki bala ki warna ka ju kathan mai ko mani ko ki kai mar ka ji kun ki jongi itu masuk at shan ni kabri ya nong kun tangnata jongi dari yang ini semua banyakคนyang ada isu ketika kami perkat mau nang kita sawan bagaimana sawan mau ikaya dia nomor ba ini ane kepuar pemerintah banyakคนdari lagi ikut kita ikaya ngimbi banyakคนkepuar hukum kini maka sarkar ketemu kini hukum lagi susah jar kini kalau orang senang ada syaitan habur mau per kita musuh yang hak jemput begini musuh yang hak ya situ kita nak coba point of view di forum ni kata mereka kita yang memihak kasi ada nebut kikun ki jongki mau ane kikun ki jonga ki jongki anda gelahi kipoi ban mau kipoi ban trai ke kamu ki assistant professor di college dan ada juga semua kerja di kot ki ban ngam sini ke jeli politics banyak kun reki masuk banyak kun anda kikui tak kapur kin sama dia atau senen sarkar kami tak hukum pada hal kapur tak kena kai kemsin laya ki dia kata we will be responsible mau ni yang kuat bagi kita bahagian di jongi ken keno ini
nghĩ mình ta yang yang khun atau problem la bersyai dari Dr. Elpis yang keren lalit berkesorkan penting key points mau bakal bakalan kalian berkesorkan kan jadi kita ikai maka dikau hakabahan dia kerla kahai kur kalau orang berkinung ikai kimla nak aku di kalau orang berkinung di sini tentang konteks tekawan kan kaki sekut teka supreme court pasti kata ketenanta ada susu dengan poin saya kis tengi yo dah dari report kami iya ka kuno kamu juga kur kaya dan confidence bagi himti bagi nak job ya kini kam dikata kami umpi political influence nona ya judiciary kita kan terus ke judiciary ini ibu kalau mentah ngulin juga supreme court kibian ini dan tapi kalau apa yang tu tahu pun te kamu kalau kolaps kan hari itu tinggi dan terus confidence ke judiciary itu ini bukan iskan ini orang ini Namar ke jingdung kurau kau kamtam haba msyam layo setia ketulap mentalalai benai. Hagas ngiba arjung katayo kamau plang PHE Workers Union MPWU kalami syakamat bandawan ke sorkar jela ban pelat no ketulap jongki kabala saateng nadu benai risau hado mentau no opera. Kinong yalam kamau plang PHE Workers Union MPWU haka kat kandai trek no opera arhajar arpulai. Kilikentu ke sorkar jela bagan pelat no ekutulop jong benai risau hado no opera jokinong tray master role bat ki work charge ki batray hagene katanan. Habakiran hagilat patai kubor hasilong press club uba Napoleon S mau penyang ulitho bah kabayadai bat kani nakaliang ke union kaladat ban pak da kasiti syaki officer kene katanat bat kumjo jo menteri katanat Marquis and Marak. Nrai kim shimlayo ekano kuno kejengkular bagi sorkar kan pelat no ya ketulop jongki. Dan kalian kunjungi akan yang kasih komentar di kerpat komentar John Kino dari Kashwar di Masrul bagi work charge bangat buat jumlah biji mukman belum keyboard bahwa insubhab pelajaran yang terlalu besar jom benar Oktober November kunjur pelajaran yang kerpat Christmas jom tahun kadang kalau ini bangsa Indonesia berasma Christmas kalau apa ya? Kita apa? Kita casual mungkin charge. Kita iba training sih ornament. Kajian yo kita kemarin teman-teman seperti naik kita apa ya? Ya kajian juga kalau beriman boleh juga. Kamu tak boleh minta apa ya for Christmas gitu ya. Dan kalau dengan orang nak yang di tempat kita bawa sebab belajar betul. Jadi mesti kita charge. Kalau pasal kita naik tempat pada November mereka tu orang Christmas belum pasal. Nah kalian mesti charge yang pindah pelan nak. Bukan yang bisa kita bersih. Akhirnya kita pernah bicara tiang dan mau reason ni tiang kealan tak bisa. Lekin hapanya through ke bill system ke komponen. The kinong persyam le pelat shop Christmas long nak pulang. Tambah kan dia ketiga kamde pasal petang habok pici mo ngion me nak nyam pici mo plan hari kene cing ero kata jomar khat pici department ki work charge but ki mustrul jomar pici jomar juga stage kamde nak buat pici mo plan ringin nak nyam cing ngion me ada be cipet nak pici jomar pici mo plan dan agak mau nak lakon juga tak pici mo plan lek ang pici mo plan ang nak answer number Unong wat jengtip lengba ke RTI uba pau kemat ke jela uba dispersing rani. Hakesin tok dieng jeng ketayo lesai madan ya jengtip kiba ula yoklum halor ke jeng penlut ke sorkar jela ha ke jeng penelong ya kata masa cherry blossom. Bat nolor kene lesai madan ru ke jeng penlut ha ke ban maramot iki kali ha ke tenat Meghalaya Transport Corporation. Unong wat RTI ha ke jela uba dispersing rani ha ke arpu artrek una opera arajar arpulai. Ulawan mani kendo iklat patai kubor hasilong press club man pensengau ya kejinglap jongu halor gijingwat jengtip ak bedai bat ketenat transport bat ketenat jongu akai pertai ke sorkar jela. Halor ketenat transport jong sorkar jela ubades persing rani uletho balalap bakani ketenat kelepen imbiang na kebenta ke post assistant general manager hak office jong ka Meghalaya Transport Corporation ya kebeladap pan penduk naduk kesenam arajar kan Rio. Uba dispersing rani ulapan pau gejing artatian halor gejing penmi biang yakni ke pos assistant general manager namar ba gejing penmi ya gejing penbena da kebentak artli ki pos kata ke pos assistant manager but assistant general manager
kan bo jing ai kinong trei ki bladi ban kiu kerdan hapo kene ke office. Hagabedai berketenat jengok kai pertai na kaliang ba dispersing rani ulapan sengau ya ke jubab jong ka RTI kebelapan halor kejing penlong ya ke Cherry Blossom Festival. Habakran halor kene kebenta ba dispersing rani ulapan tip berketenat kala pentip bana kejing penlong ya kita masa ketenat kam Melayu ya kanu kejing yo nong. Namar ba ke sorkar jela kala syuai kejing rap pisah ke belong siklur kendai lak cekinong peniat jong kene kata masa. Jadi upor dari ciri besar dan mentah kasih hajar apulai taslim kajing perlu dahne kapoi unjuk siklur kendai lah siklur kendai lah kita kajing perlu na mentah ka ciri besar hajar apulai dari kali pat na mentah kajing sio na mentah kini nyum tem dan kini pan bawan keleng ini postir ini abade betading siu na kalian di departmen terusin ong ya kata kamsen melega departmen kamsen lasiu di departmen di lasiu ini organisasi kiba penyiar itu kan seri besar di habang kali pada abade berkenika kajimi kapayo ada seri besar di kormen ong ya kata na kalian umur ben kamdon jimi aja seri besar kau makam dan ye jadi siapa yang kalian ka di panmen har beli beli turut taka siri besar di kadang mereka kucing buthong na kalian di panmen kau makan kejing perlu siri besar kade kala dan kering ye kinan semua jam kai pakai ane kabar dalam ban aikam nang ya diberi oleh jom di badan kasat kalian antara tempur tadi kathong dua bu cuma di panmen dan kalian cuma aktivis Ngayon, baka ni tulis department na po kaya kamdon ke polisi ke bajanay na mata kuno ban belum bisa ya ini tulis di naglang nga ngayon baka ni tulisin po kaya kalau pelong na di kustia juni kum gadusbin radon na jing perkada po rajiran doang ang balak kuno di bandon na tri taya ka system green ke yellow red kene kan identify yang tulis kakno kiwan sistem kanamo deng jadi menta cari besar kiwong ne oh ada 70% kita diberi ke mana nana kita nana biar kita 70% kita diberi ke mana bawan cari besar jadi kadang kalau polisi dan kalau kaan kepala dan apa kata terusin departmen kepala snai kata cerita sistem kemudian kini kita bersuara kai di yellow card dan di green card kini kita sah anda kenai di yellow card di green card entah betul dan kini kita original citizen dan genuine citizen belum lagi di red card dikatakan ya Arab ya ke departmen kuno belum bisa buat kuno dan aikam ini diberi oleh jom di badan apa itu di Jakarta orang di kembali mentai mekalia akan terus di departmen kalau man kalah pun terjaga investir. Kamdon ye jinyo nom tan kinegi badan sah por ete. Di chwa le no de kamdon di an ka. Marbale ani tribal state ndo jinga ban thau di an marbale ka safety jong tribal ka kampor do hadu betata. Ila ban snai kalau ndo ka ai the name of safety for the tribal. Omdon ka an India ka bala an kan dari kepala long uniform atau tribal steel di bersama kan sebelum pemerintah ting gede gede sini apa dengan sekonsil apa dengan hima apa long hima bagi impor Indonesia ke hima kalau kita perlu main musuh dia gitu beri beberapa anak sekolah di kumpul mentah nak ada sekonsil dan polisi nak kita government dan polisi ciwisni mana dengan hima sekonsil government di lapno di mentala talenti ba asolmen kan duspa na jiwan kitoris marbale sti jungi donlut itu susis Komisi benta ban kan mau buram ya kelungko snem ngiyap ka baprapulai jong melung sosotham hagala asngi ublei jang katayo ka hinyau trap youth council ka lapenlong ya ka jingelang bat ka jingbo sentiau ha modor jong neureu krau ka jat benreu ubadan ha state central library ha shillong
Kinong elam ka Nyautrap Youth Council, hapo ka jingalam Presiden uba Roy Kupar Senrem, unong elam barem uba Robert Jun Karjaren lambat kidikot na kalang unit kila penlong daga jingalang, bankan mau buram me kalengko snam ngiyap ba prapulai, jong melong susotham hapalau jong State Central Library Hashilong. Ha kabala penlong ya ka jingabu senteo hakamat umat jong susotham. Habakran na kaniga singi Presiden ke HYC uba Roy Kupar Senrem ulapan kan mau ki kambarat ba ki bau melong susotham ulale na gebenta kajat benriau bar kedau bude uno hikai ubal ai gajing hikai tang haki skul ndai ula ai gajing hikai ya gari bat kajat benriau. Habakran nalo gajing kino hikai uba Roy Kupar Senrem ula kentu ke sarkar bakadai ban ai ke buram kino hikai kum bagi de ban yo ban penon buram yaki tang hagasngi kerpang jongki. Daga ai jingmot ke sarkar bakadai ban pentikna babaro kino hikai ki skul kin syakan thop hakajo ke thop rukom siu tulop. Hakabai dai bagajing temu ke sarkar banwan rano daki kod NCERT hakajella. Uba Roy Kupar Senrem ula kentu ke sarkar bakadai ban bishar bha shwa ban pedurlong ya kania kanang ban pentikna baki kod NCERT kin kenthop ki bedai bat kejela Meghalaya. Haga ni kesngi la samru ki kusnam shkinong job haga jinga kop keran lengkot kabala penlong da kani keseng lor kamat ke jingma kejat benriau namar ke jing ai jat kepa bat ke jinga kop tho ese halor kamat pedeng kulam ksiar ya kabala penlong da ka socio cultural cell ikam ki bola le ikam ki bukhra ki bomu ula le ki penkan ma ki yai penkan ma wingi na kasngi na kasnam bandom klet ban yai pendon burong ya kani lengku sngiyap jong niu mulung jong i hoi kum kaseng niu sungu deiru ban ong ba umulung sosotham ula dei wei na kinong hikai bula hikai mde tang ka skul ula hikai yangi kum kajat mdriu ya ka akor ko burom bat kumno bangin poi seki kliar lum jo kanam dei la dingi phai pat la dei yau niu mulung bangi ken kum no hikai ela dingi phai pat ka jinglong jingman jong ka jala ka jongi habai dei ba kinong hikai ngem sula khlem da sngo benya bawala ka sarkar nakapor nakasnem kaya pelong ya ki program ki bafer ban ai buram mi kinong hikai jong ka jela ka jongi di ka jingtili ka long pakai ka ka buram ka basisha lane ka ka jing itu ka ba sarkar ka ai ya kinong hikai ka jongi inang sio iya kini kisngi ka kenduan jong kinong hikai ka dang sumi ki ya penpa ki jing ki baki ki ya kendu lai post nam ki la syakri kum kinong hikai di ka sarkar kam shimla hikmat ban ai kata social security abede kinong hikai jong jela da gajing temu benele ban penne ak jing ko jing subah hakishnong githau hakala sing ublei jong katayo ka dorbar snong renja kalayo apdiang ya ka trok ket nyot na gebenta ban ket iki nyot kinyer ki belalum hapo kashnong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem ula kentu iki dorbar snong ki bahap apo ka jing pet ka KHADC bagian ai di jaka shaka council na gebenta benchna ya ke Resource Recovery Center ki ban long ki jaka ban san ki nyot akarukom ka badai haman lagi snong kanang ban la ban pendunai ka jing kya ka marten Haga kat pratrek no apra arajar arpulai UCEM ka KHADC ula IT ya katrok nyot ke balamang na Chief Minister's Development Fund jang kasnam arajar arhajar arpulai haga jinglot ke balakot syaka arpulai lak tengka syaka dorbar snong renja bat kene kalong komisi benta ban pentreka meka Solid Waste Management Act arhajar arpo halor banwan ra ya ke jingkot jing subah hakishnong Haga ni kejingalang balengkot na kaliang kedor barsnong renja kala aku snamru ikinong tray asya bad anggan wadi bana jing itu ikijing syakri jongki syake emlang salang. Haga ni kejingalang ledon langru UMDC uba bindo emlanong UCM kahima meliam upa iam aina maneksiem urang barsnong kilong kemi kinong shongyo bad kipat ba nong shongshnong. Jing kublai kalechi iba penyat sing siem iba ila tray shitam banwan ra ai kani kali kinyut kapai naka scheme jong Chief Minister Special Development Fund iba ya ladiru ibak hamlong ibak kentiak bat iba lek khoj takatau im dakwa bakasnong kathau bakan long ka ba jebok ma iru ikwa ba hanlong ka ba khoj hi ti kai ka bang sutanat ya kani ka snong renja habang ayat lenti menmiet kam dei baki penkuit tang sisien jisnam na iman man kamiet ki don be ki volunteer nak snong ki nong penkuit nak ni ka snong ko bejudan baik man kajan met ni hadien bala hang ya ki dukan hang ni po snong ti
Hindiat kamnyar ban yoi mo ya ke jing tere stom jongi ba penyat mendai tang ha kani ka shnong renja ha kapuar ba ilong CM mi janboro ki konstituensi jong ke baha bapo ka jing pet jing kmi mi komi CM ilala ban penyo ya ka trok kenyut ki babun dadai tharai dadai kiwe hakum kini ki puar bala jan ka election Tarai mai babun ni nak skim lara sai konstituensi la jong kani kadai ka jingyo I jengai mai komunong yalam uba banpet bat ban kmi bahaya ki shnong ki thau ki ba ha papo uput usam jong ka district council temrai ngim dan jing itu yaki society but nakaliang ngajungi kamdei bangi ong bikin ngi kentat ningi leben yanoi no henrai ngi hap ban bat yala ka hok ka jongi hakabe de ka sinsyar khadar ngaso ban kentui ka dor bar shnong ngini ai don rengkat ba ka dor bar shnong renja khamta mikwe ki kam habangi don ya ka trading by non tribal regulation act ya ka niru ngi kentu kitu ki bomdei ki khasi ki bon ban khai shane claim ki kot claim ki sla ki babiang na ka shnong bat nangi ka dis council wat nam soi ai nginam la ban pediang lene ban sha lai lut ya ki ban khai tangi kitu ki bala khamslem ki bala bet la biang ki kot kisla ngem kentai iki bat ngin ai ka trading license habangi ai ru ngi ai halor ka nongrem ngi kentai ru ngi kentai halor ka nongrem nga kentu ki dor bar shnong baro bani trailang renti bat ngi kom ka district council sai sien ngai khublei kerpang pi baro baidan lang hangne ki badan hangne po shnong gi jongi namar kum bangi tip menta ki de kiwa let's say kiwa umkhra kawa umpling gani kawa renja kiwe kiwa dam tring kawa sharpi klalong kawa kabayap hangni po sorslo kim don shu kido do penat kibala ban im hani kiwa namar takadaw kathong jongiru ngin treshitom da kumno ban thau kilat inti ban wanra biang ya ka jingkhu jing subah ni kiwa Komisi benta ban penipu ipiang ya ka than nongpo ka badan haga district ribhoi haga jing pen kre ban pediang ya ka Christmas bari usnam thamai Mentaga kenti ke Ribhoi District Christmas Committee kalami biang syakhamat ban penitenat ban boru ya kesing oj jong khulung Jisu Kris ban penrhem ya kemensiam jong gajing rakhe ya ka Christmas Kumba julong malagasnem ka kenhuan jong Ribhoi District Christmas Committee sahisian kala penipu ipiang ya kanongpo daga basna ya kesing oj jong khulung Jisu Kris bat kumjuru ka kilon kum gajing penkre ban pediang ya ka Christmas bat kesnem thamai arajar arpusau Ya kini ka kilon ba kini ka sing oj la le da ka Christmas Committee jong kanong po. Balawan ban plie da uba miral bonds ia mu MLA kanong po ha ga janmiat jong ka kanre trek uno apra arajar arpulai. Ha ga jingadon lang unong ilam ka Christmas Committee uba Donald Rembai. Urang ba asnong kanong po uba Sylvester Mensong. Urang ba asnong ka Mauro uba Opel Lengdo. Secretary Snong Anthony Suchang bat kiwe-kiwe. Laban kedau bagi Christmas Committee ketika kenhuan ke Washim jingkat klik ban penipu ipiang ya kanong po leng ba kejing sna ke sing ot ya ka kilon bat kiwe-kiwe ha ke surok ba National Highway ban Riau ban penipu ipiang ya kene kejing rakhe ya ka Christmas ha ga janmiat bala plie ka kilon ba kejing ot uba Meral Bonds iam ulai kejing ero ba kejing kublai kerpang ya ka kenhuan jong ka Christmas Committee bala lam khamat uba Donald Rembai ibam ju shong that ne kentat ban chim ke jingkit clear ban penipu ipiang ya kanong po ha gajing pediang ya ka Christmas hagini gajan miat uba Meral Bonds iam ula airu ke kubor Christmas bal gajing kentu kipat ba baro bakin pediang ya ka Christmas daga mensiam ke bapalai bat ban personel dia kumno ban pediang ya ka Christmas bat ban kiaru na gajing nak sobhar ke bapunan kami gajing di penbuat bat kiwe-kiwe Ulakit bok ket ruang ru ya barok kinong syaknong kamtam ki badan hapeng gajing bagajing jenjar bagian pediang ya ka mensiam jong ka Christmas da gajing sok bat gajing kemen bagajing rakhi Christmas kalong kamtam na ka benta ki beduk ki barangli na ka benta ki besya ki betangan na ka benta ki bomiolat ben kemen ya ka Christmas kadai na ka benta jong kita ngi rakhi man gasnem Ijukun mau lah ke haying lah ke haying mana lagi mentah genre pengakua bentuk snow di kita terus snow tu ai bukan Christmas dengan senam arajar arulai
kan long na ka banta jong gitu kilong ying kilong sem di family ki bamat ki jing pang ki jing sitong ki bom yo la ai ki jing duai ki jong la ne bagi yo kalat bagi le ye kendu ye ki ban persngo persna la ka ki jing ai ki jing ba da bible ki jing ai ki jing bam ki ai ki ki jing ai so kan ko bang pun kan mau yang iba ni borom ni kemen ya kan ni kesni ke kerpang ke kum krista ju kan mau nak kesniam joksa kum kinong song hang niru ki rangba kilong kemi ji samla ke bi ki bedon nak dengan por tu agi juk jong jing bagi juk jong jing kela ka bagi ya lo ba ka perthai ka ba ka bamut lop babun na pedeng jungi ni rakhe Christmas ni kan mau jong long bril jong try dah lakut ka tu ni lakut agas ni Christmas sing don mulut por boleh piknik udon boleh live hujat udon boleh chaplau udon boleh tong dok ha udon boba di kiat udon boy kalong no kumta nilai supen bernya no ila di hagi babun rukom kamdi karukom kumta por ka bangile kemen por ka bangi song bang ni song tenang ada Christmas ai bet kum kinong song in su thu ya kejengmut bat ni de ban long bangi kan nuksa ka example kan nuksa na ka bantai jong ki wehiro kinong song bahaga ni ke Christmas haga ar pusan terik lane ka ar pusau terik hagi ayom Christmas kum ki kon kristan kai ka kamram ka bangi le na ka banta bangi kan mau fisya baga Christmas kelawan kejing wan long brio kejing IT kejing prai jisu wan long brio lakhayo na ka banta jong ni kinong pom IT ru ya la kejong im na ka banta jong ni kinong pop ki ram kan nuksa le ne ka message ka di ban long ba ngangan le ayu hak arpu sau terik ne ka arpu san terik bahaga ne ka araja arpu lai ka ne ka Christmas ka di ban long ka ba kumno kai ke kam ke ba ngangan le bahkan long kum ke jing sa jing kan mau ke long din ke bangsawan akan ke Christmas mentangisnya Haswa bine kemi ki kubor ke benangsa ngena pai biang shashipor syakini ke jing pun bana Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared? I'm nervous, but I'm prepared. I guess you already know your status, right? Which status? Have you got tested lately? No. For a better tomorrow, know your status today. Ngaku mu MLA jongka 6 Clarion constituency barha ke juga por kum minister jongka state ngashim ke nigalat ban ai kublai Christmas busuk kemen pilang baro ki nong shong jongka 6 Clarion constituency bar kumju jongka jelai baro kawai ngasih kemen ban ong ba hakani ke Christmas ba baro na plin jongi nila don kata kecing kwa dik ban poi yakni ke por kenang ban celebrate ke Christmas bat ki bahing hasem khamtam ki perlok ki baidon shabar na kene ke jela jongi bat jengai na ki yin ki sem joki na banta ban lekwat ya ki kam ki baper ban pendap ki jindot kam joki ngesem nangi scam begini ke Christmas kan one lam ya ki to ki perlok badon sha jengai shaki yin ki sem joki ban ye don lang bat ki bahing hasem ban celebrate ke Christmas bat ki jingsel jonga ka way badon kama kau nem mentoy yangi ban decorate ya ki yingki sem jongi lani ban don kita ki tiar kita lani min ya khawai dawai lada kam sem jongi kam long ka bukoi lada ngimla ban map kliang khamtam ya ki perlok ki bangi la le bakla lani ki perlok ki bala le bakla persha yangi reke e badon kam bangin ya map kliang iwe bat persang ban celebrate kumbangi kwa kumba hikai yangi kum Kristian ba ngidei ban map kaliang iwe ngangi scam ba hagani ki Christmas ru ngani map kaliang ya ki perlok ki ba
le bakla ban ngin pan ma pru na ki pulok kham tam na kaliang jonga ngamla ban len kene gede ke second term jonga ba ngayo ban long kumu MLA da ke jing i jong ki pai ba hanrai ha kapor election yo le se nga kum bakla kino ki ba nga kum pensesi ki pulok ngashim kene kelat ngapan map ni pilang baro to se bahama bi ke jing duna na len jonga ba tongin dia trelang nak menta ke bahag mir juga jelahi baro kowe session nga ai kublei Christmas busuk bakmeni pilang baro bat kumcu advance new year kublei shibon Hashwa begini kimi ki kubor ke bangsa ingin penken mau biang ikimat bokongsan jong ke kubor menta ketayo. Menjur ke sarkar ban ailat ik samla ke balapalak karta menyekon ke eksamen ke tenat textiles bat shen on rai ke sarkar ban khangdam no ke MCCL. Uba Robert Jun kharjaren kum kortong ke RDA menyekon ya ke election ke Lok Sabha na ke Shillong seat. Ajin Krishan uba bindo bat ba lambor malnyang ya ke executive committee belam do uba penyat sing siem. Menjur ke Khasi Hills Autonomous District Council ya ke resolution ban peltela ya ke ST order. Seimadan ubah dispersing ya ke jemput ha ke Tamasa Cherry Blossom. Ipo ipiang ke Tamasa Ri Kunai Latenrai ke Besan Belapenlong da ke Nong Tulo Eri Farmers Association ha Umdan. Bad ha ke Sien ke Benengkong Elekmen Christmas ke MDC bad ki Nong Trei ka KHADC. Kum shipenta banele ekmen bat banele sngobha ke jingpen krek ban pediang ya ke Christmas. Ka Khasi Students Union Nong Po Circle kala penlong ya ke jing rakhe bat ki khun swet jom ka Ribhoi Synod Orphanage Home ka badan Hamau Sentai ha ke district Ribhoi. Bala samru iki jan kinap shikini ki khun swet kum ke jing ai sngobha na ke benta ka Christmas. Ban ai men siem bat ban penreham ya ke men siem Hashwa ka jing pediang ya ke Christmas. Kit khot ka KSU Nong Po Circle ha ka kat nyau tarik u nopra arhajar arpulai kilalik ban penlong ya ke jing rakhe ya ke pre Christmas bat ki hybrid ki besong basa ha ka jakari konsuet jong Ribhoi Synod Orphanage Home ka badan Hamau Sentai ha ka ne ke jing let men ki khot ka KSU lalam khamat u samla John Lengdo president usamla baya Shanlang Kharshan Lord General Secretary Lord Kibai ha ka baleng ba ka ne ke jing let men bat ki konsuet na ka liang ka seng kala yoru ban ai ngobha di jan ban kup saat bat ban odru yu kiek kum ke jing let men ya ke Christmas. Uba John Lengdo ulapan pau bukum ginong yalam ka KSU ke badan ke jingkit kle ban pej ki imlang salang kila syam dengan senjam ka bekerpang bandai aiman siam ki hybrid ki besong basa bat ki belari hagane ka jakari konsuet. Ula airu ke jingero ginong tre jongane ka jakari konsuet ki baklam chong thad ban ai ke jing iet bat ban pet ban kemi ki hybrid rengkat ba ke jing ai ke jing hi kairu ikakten ublai. Ulong bagane ke Christmas kan long ke bakmen bat ke badap di jingker khu ki bakerhai rengkat ke jing betin lenti ublai nag bentak ni hybrid ha ke ba ulakran ban ai kublai yaki nakaliang ke jongi ke RPS Children's Home ipiang sumha shapi sha ke ke Children's Home ya ke jingwan jong jingo jong pi ki ne ki behap ki bret ki bele se ki long ki para ki jong pi ni laban ong mo ki bid pidon shisha kata ka lingkor ba pikit ba kumno ba pio i jingai hoi pilong kiseng na pikit nam takari bakajat ben riu ni yo ishi sha hadi ne kisni ki bamenta kem dadon kiseng balang ni don sipun ki jing e haka imlang ka salang habaro ke yang ni kirman sikam ba ublei de ka ching pilat ka jong ublei ba pila ban long kumle ka ba pilong kawei ka seng le seng la ban ong ke Khasi Student Union ba pot hapot jong ka ne ka nok po sapkel de ka jing lam ba ka jing tinti ju ublei to ublei unega lam ya phi ki seng ba phin nang la ban trei ha kam da nam ta ka imlang ka salang nam ta ka ri ka jaj ben riu kumbangi le osko da master president ber kum juri we nong lam jimi ha ka por ibala mai thang ikirmen scam ba ho ki don shibun ki hep ki bret ki ba jingai ba ki ba sakamale se ki bom don kita ki nong pet ki nong sumar re ni shanya happy ba pinang la ba kener ki ti ki jong pi kat kabor ke jong pi bala isin e naman ta ka lawe ki jong ki ikirmen scam ba pinlong ki ba yatli habani trei kano hoi klem ka jing tali ngim la ban le kano ka kam ni sung thu ni du hang mia hapo ka ni ka jaka ada ngim yatli ki staff ngim la ban pinlong ki hep ki beret kumba hiyo i kumne idon kam kata ka ban sim ba ngin trei lang ka ban sim ka jing su thu ka ban sim ka jing yatli kan ban sim ka jing ya sungu thu iwe ba kumdo ban nang la ban petelun namar kani ka jaka ba hiyo i ka dig nam ta ka imlang ka salang
kam dei ka besuk bangin trai ka du ka no ka kam klem ka jingi tali la ne klem ka no ka jingi su thu jing mut henrei ni ai ngu yo blei ba ublei un yalam ni It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Oh, walk in the light. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Sing more. Walk in the light. Walk in the light. Kumba Julia man lagasnem. Ban penjong shit ika mensiem jang jing rakhe ka Christmas hagasnong ka thau ban kring ru ikipat ba nakeleng ban wan jengo. Kasnong mula meliang ka bahab ka district East Jante Hills kalapan itanat bat penipu ipieng ya kasnong barok kawai. Da ka bapentha bahi kriak daki light. Rengkat ba ka jing pen itanat bat jing pen riam ka saudong saukun ki badan ya ka kubor Christmas na ka jing dom sya ka jing syai. Kani kajing penkre ekasnong mula meliang kelalong ke besong kun bha. Bat kajing simkhia jogi bor penyat snong la penkre penkrum bha ekasnong da ke berpenpur ki light bat ki decoration boper ke bayha bat ke kubor na kajing dom sya kajing syai. Bat kani kasnong tang sukem dom kala thaba hi kriak kum kajing penkre ekajing rakhe ke Christmas ke bade gasngi ke bekerpang jogi runget Kristan. Ka bagi rakhe bat ki shemeka kum gasngi ke ba ukun long Jisu ulawan nong brio shakane perthai ban pelaj gi brio na ki pop kajing pen me ikini ki light kelas dang nado kala sengi blai jeng tayo ha ka bau MP ke Raja Sabha u Dr WR Kharlukhi ule pen me ikini ki light da ke bakhenyat yo budam rengkat kajing dan lang ka MLA ka Sutnga Saipong ikong Santa Mary Shela u Director Ketenat Information bat Public Relations Malthus Sangma kinong alam shnong bat kiwi ke blasha khot snobha. Yakini kilai 8 me nado kepor san bajajan miet haduk kepor khat ar bajish teng senya. Bat gini gejing pen me gini kilai kan long haduk ka lai terik pela lengkot jong ka senam banwan. Karukom pen kre akan ka shnong ka long ka basong kun ba om tang ba ka spen thaba de gilai. Ndre kala boru gejing tho ke bakit jing mot. Bala pen por ya kilai ta kidur kidar boper. Kani ka shnong kala kring ba kinong wan jung okai perthai kam tam haba ka deiru ka shnong ka bala paunam haga jing penne aga jing khoj lengba ka jinge trelang jong baro kinong shnong ka mula meliang ka shnong mula meliang ha is Jante Hills ka jingai kumba khat san kilometer na kleriat bat shispa khat ar kilometer na kanong ba Shillong. Pengkhak Christmas jong kadar parsnong unusnam kalai per bha nakiwe pat kisnam nadu kitiar kita ke decoration ke jing periam kalai per amdesu kum kisnam ki balalik na namar wat ha ke jing simbenta jong kinong song snong ro nadu ki kun samla hadu kilong mi kilong pa wat ki kena rit ro ki yichim ki chirham ha ban yichim benta na ka benta ban pendap ya ke ni ke decoration Christmas bejang ke message ke ba ni kum ke darbar snong mulu meliang i kwa ban ai sepi ki long song snong jong ka jela Meghalaya bat kum juru sebar na ka jela Meghalaya ya ke jong ni ke long ban ka liang ke darbar snong ka ubis ka ai ku beli Christmas besuk bat snam temai yipi ki long song snong
jong kami khalia pat ni dekat pat jur YP ki nong jong snong le ni ipat jong ka jelami khalia ke it ke jong ni ya ka ba krisnya bha ban one page le ni one visit ya ka snong ke jong ni nang ba ka jingbis wan chungo lani ka jing wan visit ka jong phi ya ka chnong jong ni talang kum ko we na ka jing ai sen ni ginang chong chnong ha ka ban tre kham ha chu na ka ban ta ka chnong ka thau lani na ka ban ta ban le decoration na ka we snam cha we snam ban tum ta na ka liang ka dor bas nong mul mul yang ka khat snyom ha bat ka pdiang snyom ha ip ginang chong chnong jong ka jelami khalia pakir snyom ha ban ban chungo ya ka chnong ka jong publish bot Komisi Benta Benelek ban pendek pensa ela gariti dustur kenang bagi pateng bomenta bat ki bandang wan bagi nyo ya ki jingtip. Ha kesini palai jang katayo ke Nong Tlo Eri Farmers Association kala penlong ya kata masa ri kunai latenrai kebasan. Ha kamadan ni akai jang kesnong umdan ha ke distrik Riboy. Kakenhuan jong ke Nong Tlo Eri Farmers Association kalayo ban penlong biang ya kata masa pendek lariti dustur kebelatip kum kari kunai latenrai kebasan. Ban pendek pensa ela kariti gedustur kenang bagi pateng ki bandang wan kini ban tip ialah kariti gedustur. Badai kini kata masa la penlong ha kamadan ela kai jong kasnong umdan ha ke distrik Riboy. Lawan ban ple perdai kini kata masa do ba prestun tensong usumbut menteri rang ba kejela ha ke jingan lang uba Meral Bonds iem UMLA kenong po constituency uba March Bonds iem nong yalam kesenjuk rang ba snong karat nong tulu kong tis iem sat karat nong tulu bi malai presiden Ganefa lembat kiwe-kiwe. Laban kedau hang ni bakata masa ri kunai latenrai kabasan kadi keblashim kia ban penlong daga Nong Tlo Eri Farmers Association. Bat kalong rusi benta ban peninam ki tiar bat ki jan ki balatan negeri India bat ki wei nalo kejing peninam melakasyat kaput bat ketem tenrai. Bat kini kekenhuan kabadan nirakaan ru ban pendek pensa bat ban penrus pa ela kariti kedustur. Bat kelenang tereshitom nak wei ka snam syakawai pat. Habakren kumukongsan ubak prestun tensong lepen pau gejing kemen kebakrau ban yok ban wandala dia ban saki yakum kene kata masa kebakham kerpang. Namar kebadan jingmut ha ban pendek pensa bat banang penerus pa ela kariti kedustur. Ubak prestun tensong ulaban kia ba kadang gejing kerduk kam hagini isi bamenta. Bagi samlai kebala pendap gejing pulih baper kim dai ban pai tang syakakam sorkar. Namar bagi kam sorkar kim bon kibalat malakasnem. Kum tahu laban bagi ladai kapor ban pai sa syaki kam lajong bat kam tam hakan negatan kaberuspa ha kejingdon jongkum kini ikam ha kabatan jan bat kiwe-kiwe ikam ulong bagi samla kila ban aikam dalade lade ha gejan me jokan negata masa nalor kasyat karwai tenrai la sakiru ya gejing ruai ni ginor ruai baper bat gejing yat peniriam dagi thai samla jong kan negatan.
ba anda pilapas na ka jingpule jong pi dei banyo kam sorkar lada pimyo kam sorkar kita kinong yalam maka sorkar kita ki bomler kata kalabak lalendi nama don ki bapak persekutu bakla lada ki sensyar mangi lada ki yo mangi bantau sorkar ki ong anaye ki kun samla porok ngila ban aikam sorkar kata dei ke babakla lada don uno kano kibala balek puntang awepi ngade benengkong berisai kumue meli sengap ha ki kemi pagi kun samla nama teng ngisya ialam bakla ngatrai bikin mau ha kai bajia don ki besutu bakla kamta menong kendong jongi ada ladala bat penkela ya ke reservation polisi kai kebajia hana ke sorkar kan wat adhi pan aikam sorkar api kabakala ke reservation polisi ke bengitrai mentakalong saupau khatsan batsan mendon porban batai khat ngan cibatai takimat ke kam sorkar ke balai ha ka sistem hangne mekle ada tho maksimum kadon ar hajar teli ke kam sorkar sistem ke bami na ki bakhlat no lani ki basyong thai kikon sama jongi ki bapas nomor piban apply kam sorkar nado matrik lalong pas matrik nang tasyuk pas kelas 12 pas BA pas MA pat kiwe ki bat pipas poi lai thon reu hajar kakam lai ar hajar in bret syano ki lai busaw hajar ijat benreu haba ijat benreu perkhat ye ki lai benreu hajar Dai ban berkhat iki ar hajar berkhat iki lai benreu hajar dai nak kedau kau piu badu prostun unang haplut usnyu unta bagi berkhat iki lai benreu hajar kumno ban aikam sorkar haba ongkam sorkar kabut self employment kata kakam kata ka pengilaman ayapi hakabakum kini kiseng long keme kini ki nongtlu iri farmers association dia tresitong bat pin kamai man kesni lese si hajar khatsan spa sisni nang nugin yo kata ngakwa ban ong ye pi namar kata nakaliang jok sorka balai ngakren meneh kapasgang ngikwa ban kentiu yaki SSG ngikwa ban ya trailang bat ki SSG namar ngi yoi lemba jong kani sibon ki jing mentoy ki bang ngi yo lemba ki long yin ki long sen jong
Hashwa beginong tray bat ki MDC gin bon kam hagaban penkre agajing rake ya ke Christmas bat ke senam thamai. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haksin tho dieng jong katayo kala penlong ya ke jing rake ke Christmas bat kumjo ru ya ka get together. Bat kani ke dekasian ka ban ningkong e ban penlong ya kum kani ke jing rake ha Khasi Hills Autonomous District Council. Ya kini ke jing rake benele ke mane ka Christmas bat ke senam thamai lawan ban pedu menteri rang ba ke jelau Conrad Kongkal Sangma. Hakabale don lang u Chief Executive Member ka KHADC uba Peniat Sing Siem, u Chairman ka KHADC uba Lamprang Bla, ki Executive Member ki MDC ki Officer bat kinong tray jong ka Council. U Menteri rang ba ka jelah bakran ka jingelang uloong ba ka dekasian ka bending kong eu banwan ya shim bentah ka jingelang ka bela penlong da ka KHADC. Bat udap ru da ka jing snow tenat bantip ba ka KHADC kala penlong ya ka jing rake ya ka Christmas bat ka jing priang ya ka senam thamai ha kasian ka bending kong. Ulang bagi sarkar kena tray rengkat bat ka KHADC na kebenta ke jing bet jing biang jong kipat ba bat kan sim kialang ru jing terwa jong ka council ka bagala pha sya ka sarkar pedeng bat ula pentip bebon ki kampen roy ki ba ka KHADC kan senang yok pediang hakini ki singi bat ki senam banwan kani ke jing rakhe kala long ka basyong kun ha ka baki kenhuan baper kila ruai ki jing ruai ki ba penchet raham me ka mensiem jong ka jing rakhe ka Christmas balayo ru ki jing ruai Christmas na ki MDC bat ni ginong tray jong ka KHADC ki bala pensno tenat ya baro ki bala don lang hakani ke jing rakhe. Sim ya u,
perlok dah ketua ngila poi syaka bakut jeng tup kubor jengi mentang kejan mit. Tetat haduk mene syambang bat pi nagaliang PCN ngi ai kublai ka Christmas ke bakamen bat ka senam temai ke besok ipi baro. Kublai syibur.